Aqua Basronko eba to my GHSO Nanama or Wuswa and na no say and some of it to Jonometry, training issues and a midday at Besomo. Ebusia for Mecca what you man to say, or do be a better aponta or do new immunity say Diabancasa, feeling Kadoji, the ring via year Brunia Eddie El transfer through a yet I say a social media Eddie Amani will be Nana if a gospel musician Joyce bless wow they money the former publicist Julie J. Cans I say when I know I call on a song notes be a sign and some by now I be jay and some who say a lady no a woman be I am so man now I will go 8 bars on internet I say I ain't simply now did you abono and money about you no and check and also ever reply simply someone 09 and mom kind Bible no read this and 109 to me so no credit abona what they reply a year Joyce bless no etching grow to say Jabon nebi wo mpa to say chimney akra no pono ebi beko wo so now after all that Adriabo spree a wo bi no etoto man e wo mo eho no the see ada Julie J wa babon ti wasa be bi nsem no mu yie say na be ya yen ka say wo the Bible verse petu da wo the every play Jabon no wan kire nsem no mu po so wo di for and also wo di bim wo mekan no na Adriabo na ni ji ho na say wo bodua reporters say day abeto that say waba baby nsem no during an interview na eno no di eto just say some back and brother blessing now why we go on the joy or why we go say some at say didn't be for you won't be eba so fresh no yeah peace fm penipa wo yeah Fadda Dickson now wo frɛ wo mo any ebiom mpanyfo bi ka ho te wo tesi wo mo entem semse be ya enimguase no mo nkoso angua mo hu fi wo ye social media so ma for do na fa ma no entum bi enka ensem no e ma ne nko ekire nti nkombo no wo mo twetwe wo ho no wo mo nyanti atese sike bi ebe o metua Judy J no sika bi for the services wa ne sumo dia sum Joyce blessing no wo mo be pattern na so na be ya wo no so ne fa egufo bi oni mu menti mo ati bi oni mu betimi e dia set wa say asem bia emma ewechire enu nti according to Judy J no ebre we explaining in some no say mu on ma meeting mpanifo enimdifo wo mo obu wo mo etimo no Joyce blessing to just say Sad 3 years or summer, what their summer won't try and cut that woman. Obama the 3,000 Ghana cedis. 3,000 Ghana cedis. There, but as a fibia, dear 1,000. Then into Bosumo crab, what you chim cray saying, no, and I just left the attitude. Now, what over no, and a year, what penny and the thing at day. Fadda Dickson case would be on no baby movie not to say one massicano ebi the account na no and Fadda Dickson dia wo dey to Ghana say 10,000 Ghana cedis no as my say yefa emre wo no Julie J no ten asete asem no message to cry na even Joyce blessing see 3,000 or 3.4 more do two just what be man no no crap no and medu ni nsem da dey tie ba na say boni baby a wedi no a waka na atum enye se wo gina bedwamu anaso no so ba social media bi ebe keka kan nsem de fa ho enye se wo ye obibi kra na just say akoye nsem pi wo social media so nanso wo boni baby a wedi na chinia no wo de hu se wo de koto de ogodwe wo de how now da betu ja na wo bru ne mia na wo kan nsem akese de fa no de onye nipa onye moja fa ne mu bi nti onde onkara no ntum no de enye ye nti nsem na ne se Judy J no so hu ne say Joyce blessing ye obi a hu ne so fa so na say Joyce blessing na mu no empese what did ni die se fata say the service of other 7 years no de be man say okay I appreciate you for all the time I spend am ntijiwe onu no beto be sa de man no no cramp no no nchire so no Joyce blessing ni paboni ni but okoso ama go fo hu ne say for complaint or no complaining nene sema ewo mu no ebi nim say wa 3 years na we check ko hu say or no Judy J no ne sem no ebi enimu santi on person we acknowledge no cry that respect to Grantina or koso egu no hu fi social media so nti be ya Ghana for ye ntwa ne mokra because there's blessing no onye ni papa pe bia just ono bebu ni fo akata onye ni papa ni na no ele Judy K Judy J diwe Judy J news ono so ni chire mu a wo de ebetu dwa no no I know the patch say Adriaba Joyce blessing
the bread no enimina so bia no de nti se dwaboni nimina so a adainti na also this Psalm 109 reply na Psalm 109 dey na wo ne duabor kro na bi na da bi o adainti kra na sese ya dey asitine mu nipa sitine mu ase de nipa kuma ma yesuma ma won peni nyanko so ni nya phone kete pe no wo bru ni nya ma na kika na won toto so nya aden na nipa aye tese nipa etima yesumsa so obi eno waye wade na enye na woni enye wa yesi anokro ya ene ye de ka asem ene sika ni dudwa nti wa onua ye obibi na wa fa kwa makoso aka na anko ya na odi penifa bem no mo na aka na anye ya e Christopher mo amu na mo kra Bible mo hia Bible sem amudi Bible sem so Bible na say jano na mane nka jano no onko ne bra na nyame a wo ye ake obia so aketua for do abetia ne soka nti update na say ade Christopher po na ebodua ma na duabo no kra ye hu asofo obrubi Christopher obro asore ma bro Choristers bro ezi gospel musicians so afa abo mo so mo ebrubi just say gospel musicians so mo publish so reply duabo na bi te say Bible no kra po no wo mu dira so dia bru nua kra dia ka ho gi na de kono ne papa mu ana beboa okay say boni bi enwayo no me ti afa nche no ene wa bru nua amana aka na wo nto so na wo nso say ye ni pe ya ye nchirebo wasasi so na ye de ibewu na wu ko na wo ma wo be wo mo no enye de krasi na eti biase nkwa na de obehia watafo na wo bru nua ne ba na enkabo mu ba wo mu entem wo mu mienu timi etna eduabo na efi busa bakwa akọ rebusa foforo no ni ti ne se eduabo na be na ntu wo mabrabo mu ana enko ma sa ba o twa ya na yesi ewiase we enyina fa ko twa no ho na sa besin dadem enti sa asu na de obey wasase no so no ebetwa no ho sa na sa besin dadem wo bru obi nwia ene no ebetimi asa no atwa no sa besu wa so eduabo na wa mu no edubeka o nti ebe ya yemfa dwempa enante siesi asum nyame a yesum nyame yie siesi ebo obra yemo bra ne yie na ense fata no obi nim de dache edane nim twen anase dache kura wo benya wona brabom nti si ye bia ye fa no etoto ho ne yenye na ense fata me de besi a wo so adwentre efa ensem yi ho no bomodi afa tudwa wo ye comment section ho na ye de so share video we ba do fo busafo bidia no no so efa na adwentre no entudwa na bomodi a follow ye ye Twitter and ye BBC Instagram page @tumagh_ your Facebook so @tumagh nana ama owusu enimdi na me yadoma ye me di ehia bi makram Too much GH. We did akose Japan. E brebi am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No any beji de bia. Me da ma say love you. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane. Bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde. Asonde nti na Adam. Wo hu nyame ye no mo nyame no. Won hu niam bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura